Nonge kubw'ikaze gukurikirana ubumenyi rusange TV. Ashobora kuba ari ubwa mbere cyangwa atari ubwa mbere wumvishe yuko habaho application cyangwa uburyo wabona internet y'ubuntu. Nibyo koko ubwo buryo bubaho kandi burakoreshwa, benshi baranabuzi, ariko wowe utabuzi nje kubukwereka kugira ngo bashe nayo gukoresha internet y'ubuntu. Icyo usabwa gusa no gukurikira ino video ukageza ku iherezo ryayo, uko ndakwereka application nyinshi zigiye zitandukanye. Wowe uraza guhitamo iyikora muri telefone yawe, kuko zose ntago zikora muri telefone zimwe, hari zikora muri iPhone, hari zikora no mu matelefone matoya. Wowe rero urakurikira ino video urebe application yose ndi bukwereke kugira ngo ubashe kubona application ikora muri telefone yawe, kandi unakande kukazogera. Wowe wakanze ukazogera urebe niba warakanze kuri subscribe kugira ngo buri kimwe cyari cyose twa uploadinze kijye kikugeraho. Erega turashaka yuko umuntu ukunda ubumenyi rusange abona ubumenyi, natwe tukabona inyungu. Icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe kugira ngo umuryango wiyongere w'abadukurikira. Izi application rero ndaza kukwereka imwe ku yindi, wowe witonde utaza kwibeshya ugasanga uhisemo application idakora muri telefone yawe. Rero duse twahita dutangirana, reka mbanze ngusobanurire icyitonderwa. Izi application nago ari nuzazisaba amafaranga ngo kuba ngo ufiteho utumega dukeya, ahubwo wowe uzikoresha niyo nta mega ufite zo arizo zose, kandi na unlimited nta herezo izo mega zigira, wazikoresha mpaka kugeza izo mega ntago zijya zishiraho, kuko ubu connecte kuri wifi iri public domain, iri kwisi ho, hari wifi ziri kwisi hose zikoresha uburyo bw'ubuntu. Rero izo wifi abantu babasha kuziconnectingaho n'abafite izo application. Rero izo application abenshi bakunda kuzitsa VPN. Rero izo VPN nizo ngiye kukwereka, wowe witonde gusa urebe nimbara, nkuko yabikubwiye, urebe nimbara kanze ukazogera kugira ngo ni updatinga video yari yose, kuko nzana updatinga video zibagirira umumaro igiye kugeraho gatanu ku kandi. Ino video rero ndeka dukitangirire mbereka application mwakoresha nkuko nabigusobanuranyije. Rero reka dutangire. Iya mbere bayita Peacephone. Rero nzaya nkwereka n'uburyo yidownloadinga, kuko ari abantu batazi kuzidownloadinga ugasanga biraba bacanze. Nkwereka na logo yayo. Dore Peacephone uburyo imeze. Rero yo uraza muri Play Store yawe usacingemo Peacephone nako Peacephone. Dore ngiyi Peacephone, utaza gushyiramo indi. Ngiyi Peacephone, iyi ngiyi rero itanga nayo mega z'ubuntu. Iyi ni iya mbere, sibyo? Iyi ngiyi rero dore iyi ngiyi abantu benshi ntazo bazi, ariko nge ndi kuzikwereka. Iyi ni Peacephone, niyo ya mbere. Reka turebe noneho iya kabiri. Iya kabiri yo yitwa, uraza muri Play Store yawe wandikemo Tuna Plus, usacinge Tuna Plus. Ngiyi nayo uri kuyibona, ariko uri kubona yuko iyi ngiyi rwose muri telefone yanjye byagorana. Byose bagenda babikwereka, niyo mpamvu ndi kukubwira ngo uze kureba ino video kugeza ku iherezo ryayo, kugira ngo utaza gusanga unuza wagarukira hari application udakunda muri telefone yawe. Dore indi, uraza ujye muri Play Store wandikemo HTTP injector. Uzireke usacinge. Ngiyi nayo, iyi nayo itanga mega z'ubuntu, uri kuyibona. Dore ngiyi rwose nayo ni iyi ngiyi. Iyi ngiyi iyo urabona ko yakora muri telefone yanjye, iyi nayo itanga application inuza mega z'ubuntu. Ni application nyinshi ndi bukwereke. Dore indi bayita, urandika muri nuza muri Play Store yawe Yoga VPN. Yayisiza Yoga VPN. Ngiyi nayo utaza kwibeshya, iyi nayo itanga mega z'ubuntu. Ikora no mu matelefone menshi cyane n'amatoya.
noneho uze usacinge n'indi bita Cloudflare wallet. Cloudflare wallet. Cloudflare ngiyi. Iyi nayo itanga mega z'ubuntu. Ariko nakubwiye izi application ntago zikora zose mu matelefone amwe. Ugomba kwitonda ukaza kureba ino video ukageza ku iherezo ryayo kugira ngo ubashe kumenya gutora application yakora muri telefone yawe neza. Indi rero, indi twari tumusoje Cloudflare wallet. Indi ni app N-Gate ngiyi nayo VPN gate software. Iyi nayo rero ikigufasha uconnectinga ku ma wifi ari ama server yo hari ibyo anuza internet y'ibyo gajiri hejuru ikoreshwa ubuntu, ariko kuyiconnecta bisaba ama application. Rero izo application nizo zigufasha ukagira kuri iyo nuza ukabasha kuyikoresha. Ngiyi nayo wayibonye. Tujye kuyindi. Iyo uraza usacinge muri Play Store yawe ngo Netloop VPN nayo wayibonye. Iyi ngiyi rero dore noneho iya nyuma ariyo tugiyeho. Nkwibutsa narebe nimba nakandi subscribe kugira ngo nimba utayikanzu ikande. Your freedom. Iyi VPN nayo itanga internet y'ubuntu. Urayibona rwose uconnectaho ubundi ugatangira gukoresha internet y'ubuntu. Wakoze rero wafashe umwanya ukumva video ukaba ugeze ku iherezo. Imana iguha umugisha. Turagukunda wowe ukunda ubumenyi rusange. Uri uw'ingenzi. Iyi ni televiziyo, ni channel y'insirimu irebwa n'abasirimu. Urakoze.